আজিৰ ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ সুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ 4ৰ বিজয় কিতাপ লাভ কৰাৰ পিছত ফ্লৰিনাৰ মাক দেউতাকেনো কেনেদৰে আনন্দত বিহু নৃত্য কৰিছিল। चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी लेके जाएगी असम। जरूर जरूर अभी थोड़ा म्यूजिक पे थोड़ा बिहू तो होना चाहिए ना। यस वो प्रथमे प्रणामु आय सरस्वती द्वितीय प्रणामु हरि वो तृतीय प्रणामु समर्थन वो धरि जान रे गुरी राति 12 बजे तुलिका देखिया जननी दिलेही ओ तुलिका नरमाय बहागी भालेही ओ तुलिका नरमाय तुपनी नधरे ओ तुलिका नरमाय कुआधा पाती आरो ओय किवारा जनता किवारा बाबूदा नन्ना जिमोले जो है ना पियोनी ओय दी खानोले जो है ना पियोनी ओय दी खानोले क्या खानोले जो বন্ধুসকল ফ্লৰিনাৰ মাক দেউতাকৰ বিহু নৃত্য চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি বা আপোনালোকে প্ৰথমত পায়। আজিলৈ বাই।